Kuhle kuhlangana ndzabeni teSiswati la SABC ake sibukele thamba embili lomuhla. The document calls for strengthening primary healthcare services and ensuring every ward has at least one clinic. Emitameni eqinisekisa kuhlomula kwawonke emnothweni wakuleli iqembu le-EFF lihlele kwamukela lihlelo litawusebentela etikwalo kunkomfanyalo ekukhetsa buholi kule nyanga letako. Instead of accountability, what we have seen is blame games. The crisis is here, Minister. The lights are out and there's no more hiding. Induna etemanti lenhlaleko upheme majodina uthi eNingizimu Afrika umuntu ngamunye ecishe udla emanti langu-237 malitha ngelanga kanti isilinganiso samhlaba wonke malitha langu-173. When President Ramaphosa welcomed the announcement of the preliminary election results, he also reiterated the call for calm. Induna ebudlelwane nekusebenzisana namava ngaphandle Ronald Damula ithi iNingizimu Afrika itawuchubeka nekuchubana neMozambique eqinisekisa ukuthi kuba nekuthula kulela live. When I saw my name there for the first time officially, I was very emotional. I don't want to say it aloud, but I had to choke back a few tears. Badlali bebafana bafana boSage Stevens na Evidence Mahompa bakuthokotele kuba ingcenye yeliqembu lesive. Emitameni eqinisekisa kuhlomula kwawonke emnothweni akuleli iqembu le-EFF lihlele kwamukela lihlelo litawusebentela etikwalo kunkomfanyalo ekukhetsa buholi kule nyanga letako. Le ngofa lekulindeleke ukuthi banje mhla tilishumi kudzimate kube mhla tilishumi renyanga letako itawubanjwa ngaphansi kwengqikithi lethi Defend, Build and Advance the Struggle for Economic Freedom. Ngaphandle kwekukhethwa kwebuholi kutawutsikitwa ngemigomo lefaka ekhatsi kwebiwa kwemhlaba netekulima, bulili, temphilo, kuthuthukiswa kwetenhlalakahle netemnotho. I-EFF ichaza njengenhlangano lolangemandla nenjongo ngasekunqele lengahambisani nani nemigomo yalabadla kusale labacindzetela luntfu babe bagodla umnotfo kanzi badlanzana. Kanzi le ndlela lekubalula ngayo ikhutsatwa ubusweti bebantfu labasezingeni leliphansi lempilo. Kanzi lona ngumsebenzi lotawubukana nemalunga lenhlangano langedulu kwetinkulungwane letimbili latawutsamela inkomfa lenhlangano letawucacisa ngelikusasa layo. Umholi walenhlangano uthi konke lokhu kutawuba sisekelo sekwakha inhlangano leqinile. The organizational character and redesign perspective is an update to previous organic perspectives, with a stronger emphasis on how the organization can defend, rebuild and advance the struggle for economic freedom. Incwadi lenhlangano lekhuluma kabanti ngemigomo yayo ekuphatha ithi kufuthi ekuhlakadwe emacimbi etijudent emanyuvesi, emakolishi etikolweni emisebentini nalawa ebantfu labangasebenzi. Kepha pito ngelicembu linye lebantfu labasha labatawubumbana ngaphansi kweligatsha linye. Lokunye lokutawugcilwa kuko lidzaba lemshwalense wetemphilo wavelonke netintfo letingentiwa kulwisana netingcinamba letihlasele imimango. The document calls for strengthening primary healthcare services and ensuring every ward has at least one clinic or polyclinic. Kutemnotfo lenhlangano yachubeka nekutsi kufuthi libhange ngodla lifakwe ngaphansi kwesandla sembuso nemtsetfo lowangamele kulawula kwetimali njengaloku kungumgogodlo wekuthuthukisa bantfu bakuleli. This document also call for the increasing of corporate tax to ensure that the big businesses contribute fairly to the development of the country and for reducing the value-added tax VAT back to 14%, relieving the burden on ordinary South Africans. Incwadzini yayo lekhuluma ngetekuthula netekuphepha, lenhlangano ithi kufuthi kuqiniswe imikhakha lolwisana nebugebengu, kuphindwe kuniketwe iphalamende emandla ekukhetha umcondzisi lobukela ihhovisi letebashushisi athathwe lamandla ngaphansi kwamengameli. Moreover, the document proposes that the Judicial Service Commission's recommendations be sent to National Assembly for finalization and appointment, instead of leaving these decisions in the hands of the President. Baholi balenhlangano batawuhlala phansi bathathe tinqumo letawuyisa lenhlangano embili ngikufakazela siqubulo sayo sekuhola bantfu labafuna kubona tinguquko balwisane nembuso lohlumulisa dlanzana. Induna etemanti letenhlanhleko upheme majodina uthi eNingizimu Afrika umuntu ngamunye ecishe udla emanti langu-237 malitha ngelanga kanti isilinganiso samhlaba wonke malitha langu-173. Majodina bekakhuluma namalungu ephalamende ngekuba khona kwemanti lanele kuleli.
uthi njengoba iNingizimu Afrika ikumavela ngama-30 lasetulu ngekuswela emanti lemininingwane ngalelive ayemukeleki. Emaqembu lephikisako aphendule ngekumhlaba athi itethembiso takhe atikehluki etimpombini letingaphumi emanti kulabanye bomasipala balelive. Majodina uthi kubalulekile ukuthi emanti abelwe tindzawo letahlukahlukene kuleli ngendlela lefanele. Kanti wente isibonelo ngekwenyuka kwekusetshenziswa kwemanti asemgodzini, kusetshenziswa kwemanti aselwandle kanye nemanti etigungwini tekuhanjiswa kwemangcoliso. Le ndvuna yende lubito nakubo masipala kanye nemabhizinisi ukuthi basebenzisane. A drop of water counts. Those receiving water, user pay must be implemented. Let us all use water sparingly. This is a precious resource that must be conserved. Emaqembu laphikisako athi kumcokwa ukuthi uhulumende alivume liphutha kulesimo lesiyinhlekelele. Public health surgeries cancelled. Hospitals struggling to maintain basic hygiene. Human beings drinking from animal water holes. The minister boasts of raw water security while Gauteng and KZN face crippling water shortages. This is not mismanagement, Minister. This is a crime against humanity. We cannot say that it is due to people wasting water and using water more than that is creating this problem. This is an indictment on the ANC-led government, from municipal joyriders to national leaders who shirk responsibility. The crisis is here, Minister. The lights are out and there is no more hiding. 50% of water purchased is lost through leakage, broken pipes and theft. Instead of accountability, what we have seen is blame games that come from the department and the municipalities. Njengenjwayelo ke iANC yeseke ndvuna Majodina. Our water resource management plans are foolproof and bound to launch us into a sustainable future in which the dignity and well-being of all South Africans is secured or guaranteed. Emaqembu laphikisako asola Majodina ngekuvika ngalabanye nakathi bantfu bakuleli kumele bashintshe indlela labaphila ngayo. Indvuna etebudlelwane tekusebenzisana nemava ngaphandle Ronald Lamola ithi iNingizimu Afrika itawuchubeka nekuchumana neMozambique iqinisekisa ukuthi kuba nekuthula kuleli live. Lamulepo kakhulumisana beTindzaba iPitoli ngetakamuva mhlaba wonke. IMozambique ibe ngundzaba mlonyeni kulandzela udlame lolubangwe kungemukeleki kwemphumela kamuva yelukhetho kulabanye. Indvuna etebudlelwane nemave emhlaba kuleli Ronald Lamola yethemba ukuthi lo mhlangano ophuthumako weSADC utawubanja kuleli viki utawucatula lenkinga nebhikishweni elidlame eMozambique. When President Ramaphosa welcomed the announcement of the preliminary election results, he also reiterated the call for calm, restraint and the rule of law in Mozambique. Lamola uthi mengameli Ramaphosa ukhethe Ibrahim Rasool njengelinxusa la kuleli eMelika. Rasool bekalinxusa la kuleli eMelika nga-2010 kuya ku-2015. Uthi leli live lihlose kuqinisa ubudlelwano balo neMelika. Lamola uthi baya eMelika ngaphambi kwelukhetho la live lapho bathengisa khona lokunyendi lokuthinza lamavela amabili. There are various levers of decision making, and one of them includes Congress, where the AGOA engagements are currently unfolding, and it will unfold again next year with a review process. Uthi leli alihambisane kubulawa ngesihluku abantu eGaza nalokuthi leli limikise incwadi yetikhalo enkantolo yemacala emave emhlaba lecukethe ubufakazi bekuthi live leIsrael yachubeka ngekungalandzeli imithetho lecukethe kuGeneva Convention ukuthi isebenzisa njani kulambisa abantu baseGaza njengesikhali sayo kulempilo echubekako. The evidence demonstrates unequivocally that Israel's genocidal act is a special intent to commit genocide in the Gaza Strip. Uthi utawusekela mengameli Ramaphosa ngalokuphelele kungcungcuthela emave eG20 eBrazil. Ngingusalule komkhwanazi wendzaba teSABC. Tisebentitembile kumasipala weScots iGarden Route eNtshonalanga Kapa tiseshe tiphaza kuleScots ngenxa yokwephulwa kwemithetho yetenhlanhleko. Lo msebenzi wenziwe ngekubambisana namaphoyisa kanye nebemthetho kulo masipala.
Kuthethwe kudla lokwengcelo esikhathi kwakhishwa ixwayiso kulabo abaqhuba ibhizinisi ngaphandle kwamaphepha afanele kwase kuboshwa munye umuntu wangaphandle lokuleli ngaphandle kwamaphepha langiwo. Ukususela kwiveki ephelileyo kuqhutywe amaphulo wokuqoqa ivenkile eGeorge, eMossel Bay, eNice naseTsorweni. Kukwakho iqela lezirhoxo ezivaliweyo ngenxa yongathobeli imiqathango. Oku kuza ngenxa yeziganeko zokusweleka kwabantwana kweli nekukholeleka ukuba intsusa zimveliso ezithengiswa ezirhoxweni. Amagosa ezempilo yokusingqongileyo aphuma iphulo kwisithili seGarden Road. It's important that our cleaning equipment, cleaning chemical are separated from our food products. For example, you cannot put bread next to the bleach. You cannot put tomatoes next to the stay soft. At least it is a good separation of the chemical and the food products. Abanini bezivenkile kule nqila bamenhla ngelithi soze batyhefe uluntu. We have serious concerns in terms of the allegations that has been brought by some of the local groups saying that we are selling a poisoned food and expired food and we are killing the children. We are part of the community and these children we regard as our own children too. So there's no way that we are poisoning our own community and our own clients that supports us on a daily basis. Umasipala wesithili iGarden Road uthi kuphandwa iziganeko ezimbini nalapho kutyholwa ngelithi kwafunyanwa ipilisi kwiipakethe zamashwamshwam kwingingqi yeziphantsi komasipala waseMossel Bay. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Letinye nasipetolo masipala wasemkhondo impumalanga utsinga kusho kwembiko weqala utawutsinga imali lengaba ngu-10 million amarandi kulungisa umonakalo lobangwe timvula lethamba nemoya. Ndzaba teSiswati la SABC tsekhona nasanza ngena sigaba sesibili ukhethe kahle hlala nathi sakwemukela. Masipala wasemkhondo impumalanga utsinga kusho kwembiko weqala utawutsinga imali lengaba ngu-10 million amarandi kulungisa umonakalo lobangwe timvula lethamba nemoya. Takhamiti bomabhizinisi namasipala sebaqalile ukukhucudula emva kwalesigameko. Leli dolobha lelincane lihlaselwe timvula lebethambisana nekuduma umoya nesangcotho kulembala sonto. Imvula solo iyachubeka nekubambelela kwendiwa kwelicwaningo lemonakalo lokhona. Betama kuxoxa lokusele ngemva kwemvula lenengemandla yadala umonakalo lomkhulu ngelisonvo ebusuku. Kube nemoya lomkhulu wawisa tihlahla wenda umonakalo emalibeni wasusa luphahla lwetikolo letintsatfu. Takhamiti ticela lusito ngetidzingo ncandi. We feel bad, but now if the government can assist us to put a roof the way it was and then can be appreciated. Sikhungo semandi naso sithikametekile kanzi kuphinze kwathikameteka netiteshi tagezi letintsatfu ngemva kokushaya ngumbani. Takhamiti ke tisele tingena gesi. Asinawo ugesi wethu ulimele kakhulu. Lokhu hamba kogesi siyacela bahlali kuzophinde kuphazamise futhi nokuthi siniphakele amanzi. Ndlovu uthi kufude uhulumende wesifundza angenelele ngekusheshsha. Uma ngabe sibala ngokwemali kungathatha u60 million rand kuya ku100 million rand okungenzeka nalo 100 million unganeli ube ngaphezulu kwaloko esikushoyo. Kusenjalo takhamiti taseDeporswip enyakatfo Kapa titikhotsa emanceba kulandzela imvula lenengemandla yasusa luphahla lemiti yato. Kulimele umfanyana loneminyaka lelishumi kanzi ke uyalashwa esibhedlela. It's a very, very, very heartbroken for me. It's a very heartbroken. And the thing is, I didn't have money to fix this house. I don't know what I'm going to do. Nasiya Free State idale umonakalo lomkhulu etakhiweni nasemkhukhwini. Lehlile lizinga lekuswelakala kwemisebenzi kukota yesithathu kuleli. Umbiko we-States SA ivete kuthi lizinga lekuswelakala kwemisebenzi bele ku-33.5% kukota yesibili lehlela ku-32.1%. Nanobe kube nekuwehla lokuncane ekuswelakaleni kwemisebenzi kuleli, insaye yasolo inkulu njengoba lisetulu lizinga lokuswelakala kwemisebenzi. States SA sithi kube nekunyuka kwelinani lalabacashwako laya ku-294,000 ekoteni yesithathu.
linani lemisebenzi lenyuka endzawo tonke kuletisemthethweni naletingekho emthethweni. Kwase kuthi lapho kwenyuke khona kakhulu kwaba semisebentini yemmango, kwetfula kwetidzingo ikakhulukati kuhulumende kwalandzela tekwakha kwagcina tekutsengiselana. In the second quarter, we had 16.7 million people employed. That number has increased by 294,000 straight to 16.9 million people employed. The unemployed in the second quarter were sitting at 8.4 million. And I'm talking about those that are actively looking for employment. Kwehla kwelinani lemisebenzi kuvele kakhulu kutetimali emitini yebantfu nekukhicita. Sikubutile mbukele ukuthi kulandzela umbiko we-States SA lothi kwenyukile ukuqashwa kwabantu amakhelo semthethweni naloyo letumele kanye nowesikhashana. Ingabe kunjani ukuqashwa kwabantu endzaweni engakini? Uphendula kanjena. Apha emaphandleni umsebenzi unqabile, sesincedwa nje zezi-special programs zika-government like o-CWP no-EPWP neefama ke ezisingqongileyo zekusetyenzwa. Izinga labantu abangasebenzi kwelakithi eMtuba liphezulu ngendlela eyisimanga. Umsebenzi siyadayisa manje. Awa mina ngakithi akahabi nomehluko. Ngisabona abantu abaningi abatsha abasazulazula ngaphandle. Abantu baseMzantsi Afrika bayafuna ukuphangela kodwa balelishwe eKapa abaqashwa. Endzaweni yangakithi ngiyangibona nje lokho naloko abantu baye baqasheke but kusasematima man umsebenzi wona awukho ngendlela le right usasesikansi. Izinga lokuqashwa kwabantu ababuya ngaphandle abavela boZimbabwe linyukile impela hayi ukudlala linyukile hayi kancane liyanyuka. Hayi msakade yazila endaweni yangakithi eCarolina. Kuyaqashwa angazi kuqashwana kanjani. Ngoba noma ngithi ngiyalandela ngibona abantu bayalwa abalula ukuthi uqashiwe lona uqashwe kanjani uqashwana kanjani. Hayi angazi kunzima nje. Lona ngumbono wembukele SABC etethweswa ukuphendulela ngawo. Etimake thetfula ukuthi rand lehlile liqhathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo badlali befana Sage Stevens na Evidence Makgopa abakuthokotele kuba ingcenye leqembu leSive. Stevens ubithe kwecala nqa kubafana kanzi ke Makgopa uyabuyela emva kwekuthikametwa kulimala. Labadlali bobabili batawuhamba nabafana eUganda kuyodlala the Cranes kumdlalo wekuhlunga leAFCON yanga 2025. Nozinti weStellenbosch Sage Stevens ubithe kokuqala nqa kubafana kulandzela kudlala kahle emavikini lencile kanzi lokho kumfokotise kakhulu lo wake wavimbela iMorocco Swallows amaZulu neCape Town City. When I saw my name there for the first time officially, I was very emotional. I don't want to say it aloud, but I had to choke back a few tears, you know, because it's a very special moment for me. It's a big achievement for me personally, and I'm just so grateful for it. Sage Stevens unomnyaka le-33 lobithe kokuqala nqa eqenjini leSive uthi ukholelwa kusiloko ukuthi awucucutela labanye badlali ukuthi bangalahli lithemba. Have your first call up at the age of 33, you know, for me it's an incredible feat. It just, the only thing I would like to say is that it's never over until you decide it's over. Ultimately, everyone's got their own journey to follow and their own path to lead. And the only thing I can say is never to give up. You know, if it happened for me at the age of 33, you know, anything is possible. Umgadli Orlando Pirates Evidence Makgopa ubuyele eqenjini leSive kulandzela kulimala emavikini lencile. I'm glad when I came back, I had a place to start on the bench because it's tough also in my team to be on a bench, truly speaking. So I can say I'm fortunate enough I managed to come back. Ibafana idinga amaphuzu lamabili kule midlalo emibili lesele kude ifinyelele ku-AFCON nga-2025. Ngalesihlanu ibafana itfola letulu ne-Uganda eKampala kuthi ngalesibili ivakashelwe yiSouth Sudan eKapa.
Akusithi shamfu imbobela sive ukuthi Sibusiso Mahlela ngabe uphethe tiphi leliphuma embiteni namuhla kulugwalagwala FM. Sibusiso sivusele mnakethu sivile ukuthi masipala wasemkhondo ngenteka athi ngimali lengu 10 million marandi kuthene asombule inkinga ledalwe umonakalo wemvula. Uphethe tiphi kuletinya mnakethu? Angivusele Situmo kwene lisimba lakho sivusele nakumbukelo weTindzaba teSiswati khona ke ekhaya nembale njengoba ke sowushilo cishe ke mkhulu umonakalo odalwe naye ke imvula kuna ngumasipala wasemkhondo kanti ke sikhuluma ke bahlalise bebeta uhulumende wesifundza sike lokungenani akazalule nasike simo njengaleso senhlekelele ngentilo kwaloko sitawuba kabandi tibalo balo letikhishwe lovisi lebetibalo namhlanje bekhuluma kabandi ngelinani labantu abangasebenzi kuleli live leNingizimu Afrika njengoba ke simeme labo labathi kangcono ke temnetho kuleli live ukuthi ke sitawucubungula kabandi nati tibalo siboleke indlebe emlayelo ngo6 kuya ku7 kuhlelo letiphuma embiteni angibambe ukuthi imbili Situmo nelisimba lakhe Jose Sibonga kakhulu Sibu. Sithibeka lapho tolamuhla tikhona tesindebele kusasa siyabuya ngalesine nakugabanca insimbi esikhombisa lamuhla tikhona tesixhosa kanti konkuphuthelwa simo selitulu nanobandile Gwebu kunene. Nobandile tithini lecavile esimeni selitulu? Selitulu yasathi ukuthi asitholakala sathiwa kodwa leti imvula lesibona kodwa letibhekile kulesikhatsanya lokubesiye sibite ukuthi kena imboti semahlanga ngile tibodisako ukuthi yena silibese lina kakhulu bese gcina sekuyabola kodwa nje ngilokuhle kuletinye indzawo lapho khona kushoda khona imali. Nesipetolo ubuya nato nobandile ke letiphelele ke ngendzaba setimo selitulu unisale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sifuna ngathi ihlobulela intshonalanga Kapa kanti ke enhlane live enyakafo live bona amathulo emvula acala khona 80% agcina sekufika khona ku 30% la iningizimu live kanti umoya ngajima ufika khona ku 15 km ngeli hour kanti babukele emakhaya la ngila kusasa silabele silenjawo lamathulo emvula kanti icanga netinkhungu letinye tindzawo kuyofika khona lapha iningizimu live kuyofika lapha entshonalanga Kapa babukele emakhaya umoya ugijima ufika khona ku 20 km ngeli hour kanti babukele emakhaya sixwayise sibuye khona South African Weather Service bonakala ngathi lapha enzaweni lapha inyakatho live kungena khona la eGauteng bonakala ngathi ke neliyathuma kuletinye indzawo kanti ke kunendlula lematima lebonakala lapho kanti ke nasibuka kufuthumala kwelive la siyabona ukuthi cha umoya lo matima lebonakala khona lapha entshonalanga Kapa kanti ke liyashisa letinye indzawo lapha esifundeni sethu esikhulu tonke ebonakala ngathi ke nakubhebhetha kwemlilo kwetindla emadlelweni siqaphele lesebenzisa ngomlilo ukuze singadali inkolo babukela emakhaya singena ngona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku 14 nyuko ku 27 Ferana Carltonville hlete ku 29 kanti Ferana uhleti khona lapha ku 28 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musina uhleti khona ku 27 Polokwane uhleti ku 25 kanti Mokopane uhleti khona lapha ku 27 naye kanti la endawo lapha esifundeni lapha eMpumalanga Mpumalanga Sikhukhuza uhleti ku 32 Mashishi uhleti ku 22 kanti Malahleni ihleti lapha ku 23 Sekunda uhleti ku 24 lapha endaweni lapha kwaZulu Natal iThekwini uhleti khona ku 24 Kroonstad ku 10 anyukela khona ku 19 kanti Richards Bay ihleti lapha ku 25 lapha eMpumalanga Kapa Mthatha uhleti khona ku 21 kumanqala ku 12 anyukela khona ku 22 kanti ke iwulomo iqala lapha ku 11 ihleti khona lapha ku 21 kanti ngenxa yesikhathi kuya ngathi lokho lengiphathele kona niyisaleni kahle.